I need to find something namuhla nibukela until the end. Unike nemdoko. Awubona umdoko wakhona ukuthi muhle njani. Nako ke Dolo solo busy we are preparing palishi. Just to warm it up. Bacon yami yinhle. Ngifaka ilayer epalishi so sitofaka isauce. Isauce yethu. Yeah. Etulu. Imiami chakalaka sauce. Sifaka guys bacon. Sifake cheese. Cheese on top. Masijaje thina siyathaza cheese. Ngicela niende endlini njalo. Niende nifunze. Now. You can't and then siyayiphiza yabona nje ngale lesi sifakile. Yabona ukuthi iphume njani? Yabona ukuthi iphume njani? Nyalo sokuta number 2. Sokuta number 2 layer. Bese sifake ondweni. Ondweni to bake for 30 minutes. Inside the oven. But this is me. Konke nje. Yini ngathi sehotel lana angifuna ukusho. Le hotel alibamba kancane mina ngiyadlula. Buka le le ngathi vele ngathi ngithenga. But this the smell is so good. Yangishaya nami. Wena. Okay. Thank you. Yinhle. Inhle into imnonze. Thank you so much.